sa nga siday pag saludo naton nga na pag dayaw naton mga kababayenan kumo Marso bulan di naton gintatagan kadarayawan naton mga kasangkayan kababayenan ug naton mga minahal at kinabuhi. Ipabati ko hayon usa nga love diri ni akon siday di ba? Yom labon buhi kinit kumusta? Nga ni Sir RG. Ini na ginkomposo lo tinin usa nga kalbiganon nga niya ini ginpapahinungod na niya ini gugma. An uluhan han siday ini na hitintero. Nasiring ang siday. Hitintero. Sinurat ni Filomeno Singson. Hitintero nagnakaysakay. Ug an pluma iday nagnukon-nukon. An papil adton layag ug an pangamyon kasangkayan. An baba ang tagdikta. An kamot ang taggiya. An isinusurat ko naman nga tinta marahalon ko iday nga luha. An isinusurat ko naman nga tinta marahalon ko iday nga luha. Igatag ko ayo. Gindumdum ko ikaw.
Oras naton 22 minutos na nakalabayhan alas 2. Makalilipay ka makaruruyag sa rimpahan naton na namati hanto nga musika. Bisan niya kadaan na no, mimix naton ang kabaguhan nga komposo. Nagawas good an ka pusturawo, kabaysay naton mga ging komposo nga waray-waray nga mga kanta. Sanglit nagpapasalamat kita, permi nga iyo, nga padayon nagalin sa sunod din natong programa, nga bisan, amamingaw, nga haropoy, may na naton mabubati, nga huring. Dinito natong programa, 105.3, kao po diyo Kuya Hermie, Mick Sanchez, mga huring, han haropoy. Aning papabati naton, balik ko naman naton sangkay dito isting nga dapit, han Samar. Probinsya, isting nga probinsya han Samar, di na niya komposo gihapon. Marisyo, may humor, nan para ini aton niya tanan. Ang aton pagpaabotin, maupay nga kulupkan, boy, dano, di da Ormoc City, nga na maupay nga kulup, nga damo nga salamat. Kaupo na ni mo bugos nga pamilya.